Muraho, nitwa Ngerageze François, ni umuyobozi w'ishuri François Technical School. Tukaba tubahaye ikaze kuri chaîne yacu FTC Iga Muzika. Nimero za telefoni ushaka ni 0786641720. Hano twigisha muzika y'ubwoko bwose, twigisha gucuranga gitari, twigisha gucuranga piano, twigisha no gucuranga ingoma. Swati gitari harimo gitari base, harimo gitari solo, gitari accompaniment, hitamo ibyo ushobora byose tukabikwigisha. Niyo mpamvu ushaka uzakore subscribe kuri channel yacu kugira ngo mujye mwakira n'andi mavideo y'ibyo tubigisha. Ikaze ku bantu mwese munganye, nitwa François. Tugiye gutangirana amasomo uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye gutangira tumenya gitari ifitizwe n'ibihe bice. Urabona gitari igizwe n'ibice bikurikira: hari mangrenage, hari amakorde ni atandatu, igira manche ngiyi mure inyuma, iyi ni taro ya gitari. Hano urabona hano amakorde afashe, iye bayita chevron, aka kumweru bakita sire de chevron, aka kumweru imirya inyuraho bakita sire de tete. Utu twuma duciyemo kuri manche batwita barrette. Gitari rero nkuko twabibonye mushize igira imirya itandatu, kandi buri murya ifite inota ryayo. Habanza wa gatandatu, wa gatanu, wa kane, wa gatatu, wa kabiri, wa mbere. Uyu wa gatandatu ni inota rya mi. Kumva kumenya niba ugiye kuregera uravuga ati gatandatu ni mi, gatanu ukamenya ko ari ra, gatatu kane ukamenya ko ari re. Umurya wa gatanu ni inota rya ra, umurya wa kane ni inota rya re, umurya wa gatatu ni inota rya sol, umurya wa kabiri ni inota rya si, umurya wa mbere ni inota rya mi. Ubwo ifite mi ebyiri, hari mi ya base na mi ya sol. Iyo tugiye gukina rero, ese amanota yaturutse baduhaye ubundi muri muzika harimo icyo bita to. Ni ukuvuga tufashe nk'urugero game ya do majeur, hera kuri do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mpamvu bita game ya do majeur nuko itangira muri do igasozereza muri do. Kuvuga ko hagati ya do na re harimo icyo bita to, hagati ya re na mi harimo to, hagati ya mi na re na fa harimo demi to, hagati ya fa na sol harimo to, hagati ya sol na ra harimo to, hagati ya ra na si harimo to, hagati ya si na do harimo demi to. Ubwo hano baduhaye mi, ra. Nufatana ugafatana kuri akazi ka mbere urafashe ra dièse, nufatana kuri akazi ka kabiri irabaye si. Ubwo do yusimbutse to igizwe n'utuzu tubiri kuri gitari. Ubwo naka iyi ni do, ihanira ihinduka re. Uze ku murya wa gatatu re, mi. Urumva ko iyi mi vuga ni mi, ukavuga urumva mi, urumva zose ni mi. Iyi ni mi. Hagati ya mi na fa harimo demito. Ubwo ni ukuvuga ko hano niba ari mi, demito ni hano muri fa ntibibonetse. Iyi fa izihure na fa ya hano. Ubwo fa wambuke to ihinduka sol. Sol guheretse wa murya wa sol. Urumva ko hano muri sol ivuga nka sol. Sol. Ubwo tuze naho tuyishaka amanota yayo. Sol hano nidufata kamera ba sol dièse ibe hano ra kazi ka kabiri ra hagati ya ra na si harimo to yuzuye. Ubwo ra niba ari hano
si ni hano ngo si guhereza wa murya wa si. Umurya wa si uze no hagati ya si na do harimo demito, ngo do iraba iyi ngiyi. Urumva ko do iyi zose ni do. Noneho nidukora icyo bita rupeshi ya do majeur, urakina do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Imyitozo nukora inshuro nyinshi intoki zamenya zirambuke. Ubundi kurambura intoki ugomba kubanza mbere na mbere gufata aya manota ugakora arpeggio ya do majeur, ubwo kuvuga do re mi fa sol la si do.